reka mbasuze kembi furize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bayibendera TV nizere ko meze neza kandi mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Ikaze makuru yo kuri uyu munsi turi kwa kabiri tariki 21 Mata muri uyu mwaka wa 2026. Nizere ko meze neza aho muherereye hose nshuti bakunzi bayibendera TV. Rero ni munyemerere mbabwire ko twinjiye makuru tugiye kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri aya makuru turaza kubabwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze guha gasopo yikomeye cyane Perezida Neva w'u Burundi ndetse na Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byakozwe nande, byakorewe he? Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hamwe namwe muri aya makuru. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, kandi muraza kunyemerera tuze kwerekeza i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Babwireye ko habaye imyigaragambyo ikomeye cyane, n'imyigaragambyo aho abanyamurenge bakoze urugendo rw'amahoro bamagana ubwicanyi bukorerwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko bukorerwa abanyamurenge bagenzi babo batuye muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi turaza kubyinjiramo ku bugiye burambuye. Nshuti bakunzi bacu muraza kunyemerera kandi mbabwire yuko Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongeye kwikanga icyo navuga ko ari kudeta. Kugeza ubu aha bongeye kwikanga kudeta ikomeye cyane. Byaje gute? Ndakubwira yuko ubu ngubu tuvugana Tshisekedi yamaze guhindura ingabo zishinzwe kumurindira umutekano, yongeramo amaraso mashya. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye, aho amakuru avuga yuko abasirikare bo mu kindi gihugu bamaze kongerwa mu mutwe ushinzwe kumurindira umutekano, nyuma yuko ngo hari ubwoba bw'uko aha hashobora gukorwa kudeta. Nshuti bakunzi bacu, ibi turaza nabyo kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru, kandi uraza kuyemerera tuze kwerekeza muri iyi nkuru iteye ubwoba. Ni inkuru y'agahinda kandi ikomeye cyane, aho mu nzira ya Chipupu werekeza Uvira abantu ngo bahuriye n'ibyago bikomeye cyane, aho igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC cyatangiriye abantu kikabakorera ibyamfura mbi. Turaza kubyinjiramo nabyo ku buryo burambuye. Ni inkuru ikomeye cyane kandi ni inkuru yakomeje kugarukwaho hirya no hino. Nshuti bakunzi bayibendera TV, kandi muraza kunyemerera muri aya makuru tuze kwitsa ku rwego rwo hejuru ku bijyanye n'imirongo y'urugamba. Amakuru mbafitiye kuri uyu munsi yajyanye n'imirongo y'urugamba ni menshi cyane. Reka mbabwire ko turaza kunyarukira muri teritwari ya Masisi, twerekeza ahitwa Mitimingi. Mbabwire ko habaye isibaniro ry'imirwano ikaze hagati ya Wazalendo na Alliance Fleuve Congo mama 23. Turaza kurebera hamwe uko ibi byagenze muri Masisi n'ubundi, kandi muraza kunyemerera babwire ko imidugudu igera kuri 7 yose yakungishijwe ni nyuma y'imirwano ya FARDC, Wazalendo na Alliance Fleuve Congo mama 23. Turaza kurebera hamwe uko ibi nabyo byagenze, nshuti bakunzi bayibendera TV. Hanyuma muri aya makuru kandi muraza kunyemerera tuze kugenda turebera hamwe indi ngingo n'ubundi, naho ni muri Masisi. Inzu zirenga 10 zose zatwitswe mu gace ka Indurumo, abaturage bakaba bahungiye mu bihuru. Ibi byakozwe n'abande, turaza kunyarukirayo turebera hamwe uko ibi nabyo byagenze. Nshuti bakunzi bacu, kandi muraza kunyemerera muri aya makuru tuze no kwerekeza muri teritwari ya Warikare, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Naho Warikare abarwanyi ba FARDC na Wazalendo barasanye birakomera hitwa Imutongo. Abaturage bugarijwe n'ubwoba bwinshi kugeza ubu ngubu.
Shite bakunzi bayibendera TV kandi muri aya makuru muraza kunyemerera tukiri aha muri teritwari ya Warikarenze kubabwira yuko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na barwanyi ba Wazalendo bongeye kurasana na Alliance Fleuve Congo 23 Iruora na Minjenje. Turaza kunyarukirayo turebere hamwe uko ibi byagenze. Shite bakunzi bacu muri aya makuru kandi muraza kunyemerera tuze kwerekeza mu gihugu cya Kenya kugeza ubu muri Kenya ubwoba ni bwose, abapolisi abasirikare inzego zose ziryamiye amajanja. Polisi ikaba yamiye amajanja itegereje abigaragambya, dore yuko ari amakuru yamaze kumenyekana yuko ahangaha ngo harimo gutegurwa imyigaragambyo karundura kandi iteye ubwoba. Bakunzi bayibendera TV rero nguko ko ibintu tugiye kubigenza, nizere ko mukomeje kumererwa neza, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Mwese mbahaye ikaze makuru ya hano ku Ibendera TV yo kuri aya masaha. Niba wageze hano ndagusaba ngo unkorere like, uraza kuba ugize neza no bikora. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV ndakwinginga ngusaba ngo unkorere subscribe, no bikora uraza kuba ugize neza cyane. Ngende twa mukada mwese ikaze mukanya andagaruka muri studio twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Alright, nanone nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu, nizere ko meze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza. Namakuru yo kuri uyu wa kabiri tariki 21 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka wa 2026. Namakuru rero dakwiriye gucikwa aho iherereye hose. Reka no gutinda aya makuru duhite tuyinjiramo ku buryo burambuye twihuse. Amerika yijamye bikomeye Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Evariste yashimiye Burundi na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakuye banagirana ibiganiro n'umujyanama wa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ibibazo bya Afurika. Aba bagabo ko ari batatu bahuriye i Antalya muri Turukiya ahabereye ihuriro mpuzamahanga yiga ku bukungu mu cyumweru gishize. Ni nama rero yabahurije hamwe aha muri iki gihugu cya Turukiya. Bwana Masadi Burosi abinyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko ubwo yahuraga na Tshisekedi bagiranye ibiganiro. Inama bagiranye rero ngo ni inama yubaka yibanze ku ngingo nyinshi z'umubano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Amerika, zirimo umutekano w'akarere, ubufatanye mu by'ubukungu n'amahirwe y'ubukungu y'igihe kirekire n'uburyo intambara zarangira muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo kandi yavuze ko we na Perezida Tshisekedi bishimiye umusaruro utanga icyizere wavuye mu biganiro leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Alliance Fleuve Congo 23 baheruka guhuriramo i Montreal mu Busuwisi. Mbere yo gushimangira akamaro k'ibiganiro birambye mu gukomeza guteza imbere mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivugwa ko Bwana Tshisekedi yasabwe kubahiriza ibyavuye mu masezerano ndetse agatangira gushyira izi ngingo zikubiye muri aya masezerano mu bikorwa kandi mu gihe cya vuba. Bwana Burosi agira ati hari umuhate dusangiye mu gushyigikira ingufu zizabyara amahoro, kongerera imbaraga inzego no kurema amahirwe magari y'ubukungu, byose n'ibyubahirizwa neza. Masadi yavuze kandi ko gukomeza ubufatanye bigomba kuba ingenzi cyane mu gihe Kinshasa na Washington bakomeje gukorana mu rwego rwo kugera ku mahoro n'uburumbuke birambye. Uyu mugabo kandi abinyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko nanone yagiranye ibiganiro na Ndayishimiye Evariste w'u Burundi
muri iki gihe uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe bagirana ibiganiro ngo baganiriye rero ku ngingo zitandukanye z'ubufatanye bw'ibihugu byombi n'inyungu rusange harimo amahirwe yo guteza imbere ubukungu mu Burundi no mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'igikenewe ngo amahoro aboneke n'ibibazo by'intambara zirimo kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitera ibibazo by'umutekano mu karere kose. Yavuze kandi ko umubano wa Amerika n'u Burundi ukomeje gukomera ndetse ko binashoboka ko ibihugu byombi byakomeza kwagura ubushuti mu gihe kiri imbere. Yunzemo agira ati turashimira cyane ubufatanye dufitanye na Perezida Ndayishimiye mu nshingano ze zikomeye zo kuyobora Afurika kandi twaganiriye ku mahirwe yo gukorana cyane mu gushyigikira ibikorwa by'amahoro n'ubuhuza muri Afurika. Kugeza ubu kandi Tshisekedi na Ndayishimiye bahuye na Masadi Burosi aho leta zabo zirimo abakunze gushishikariza leta zunze ubumwe za Amerika gufatira ibihano u Rwanda ndetse muri Werurwe byaje gufatwa akanini bigizwemo n'uriya mugabo. Masadi Burosi ku rundi ruhande ashinjwa kuba ntacyo akora ngo kuba leta ya Kongo Kinshasa yaranze gusenya umutwe wa FDLR ufatanya ku rugamba n'ingabo za FARDC no Burundi mu ntambara n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23. Mu byo kandi twagarukaho bivugwa yuko uyu Masadi Burosi yokeje igitutu aba bagabo cyo guhagarika imirwano ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi akaba yaranabokeje igitutu cyo gushakira hamwe umuti urambye wo gukemura ibibazo bikomeje kuvugwa muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko gushyira mu bikorwa amasezerano yashyizweho umukono hagati ya leta ya Kongo ndetse n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 mu Busuwisi. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV ni munyemerere mbabwire ko dukomeje n'aya makuru, ni munyemerere mikrofone ya Ibendera TV tuyerekeze muri leta zunze ubumwe za Amerika. Babwire ko muri leta zunze ubumwe za Amerika nanone ibintu byongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. I Washington abanyamurenge bakoze urugendo rw'amahoro bamagana ubwicanyi bakorerwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impunzi z'abanyamurenge zituye muri leta zunze ubumwe za Amerika zazindukiye mu rugendo rw'amahoro rwo kwigaragambya n'uruzinduko rwabereye Washington DC rugamije kwamagana ubwicanyi ndengakamere bavuga ko buri gukorerwa abene wabo b'abanyamurenge n'abandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu bwoko bw'abatutsi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abitabiriye uru rugendo bagaragaje ko barambiwe ihohoterwa rikomeje kwibasira abene wabo, bashinja leta ya Kongo n'ingabo zayo FARDC gufatanya n'imitwe yitwaje intwaro, by'umwihariko abarwanyi ba Wazalendo bavuga ko bafite uburyo barimo kugenda bica abaturage b'inzirakarengane ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Mu buhamya bwatanzwe n'umusaza w'imyaka 82 wari waturutse muri leta ya Ohio wakoze urugendo rurerure aje kwifatanya n'abandi, yagaragaje agahinda n'akababaro abaterwa n'ibiri kubera iwabo. Agira ati naje kubera umubabaro w'ibiri kubera iwacu kugira ngo tugaragarize amahanga karengane duhura nako, tutotezwa tuzira uko twaremwe, nyamara turabanyekongo kandi tumaze imyaka irenga 400 dutuye muri icyo gihugu. Uyu musaza yakomeje avuga ko bizeye ko ijwi rya leta ya Amerika agira icyo rihindura ku bayobozi ba Kongo, anenga ubwicanyi bukomeje kwibasira abasivile harimo n'abasaza n'abakecuru. Agira ati birababaje kubona abasaza n'abakecuru bicwa,
urwagashinyaguro hari n'abatemaguwe amaboko. Turasaba ko rero ibi byahagarara. Uyu musaza yanenze kandi ibihugu birimo Uburundi, avuga ko bwohereje ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse anasaba ko perezida wa Kongo riwe Felix Tshisekedi yakurwa ku butegetsi, amushinja guteza umutekano muke muri iki gihugu. Mu butumwa bwe yanenze bamwe mu banyamurenge bifatanya na leta ya Kinshasa, abashinja guhemberwa guhakana ibivugwa ku bibazo biri mu karere. Ku ruhande rwe Revera Musinga Emmanuel yasabye leta ya Amerika gukora iperereza ryigenga kandi ryihuse ku bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Avuga ko hari itandukaniro rinini hagati y'ibivugwa na leta ya Kinshasa n'ibiri gukorwa ku butaka bw'iki gihugu. Raporo y'umuryango haranira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch yasohotse ku itariki 14 Mata muri uyu mwaka igaragaza ko hari ibihumbi by'ingabo z'u Burundi ziri mu misozi ya Minembwe, ndetse ikanavuga ko ibitero bya drone byateje ikibazo gikomeye cy'ubutabazi ku baturage. Uru rugendo rw'amahoro rwitabiriwe n'abantu basaga ibihumbi 4 muri leta zunze ubumwe za Amerika, rukaba rwarabereye no mu bindi bihugu birimo Kenya, aho rwitabiriwe n'abagera ku bihumbi 3. Abigaragambyaga bari bitwaje ibyapa byanditseho ubutumwa butandukanye busaba amahoro no guhagarika ubwicanyi, burimo amagambo agira ati: nimuhagarike ubwicanyi bukorerwa abatutsi muri Kongo, turashaka amahoro, turashaka kubaho. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere muri aya makuru dukubite tubangura. Muri aya makuru ni munyemerere rwose dukubite tubangura, hanyuma atwerekeze mu yindi nkuru. Mbabwire yuko ubu ibintu byamaze gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Kugeza ubu ibintu byamaze gufata urwego rwo hejuru. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ndakubwira yuko kugeza ubu ngubu Perezida Tshisekedi yongeye kwikanga kudeta. Niyo mpamvu rero amakuru avuga yuko yamaze gushyiraho abasirikare bo mu kindi gihugu kumurindira umutekano. Mu mujyi wa Kinshasa, murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haravugwa impinduka zikomeye mu bijyanye n'umutekano wa Perezida Tshisekedi, mu gihe igihugu gikomeje guhura n'ibibazo bya politike n'umutekano bikomeje kuzamura impungenge n'ihirikwa ry'ubutegetsi, no kuvuga kudeta. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye zegereye ubutegetsi bwa Kinshasa aravuga ko Perezida Tshisekedi yafashe ingamba zikomeye zo kongera umutekano we bwite, harimo no gushaka ubufasha bw'abasirikare baturutse hanze y'igihugu, cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bivugwa mu gihe hari kwiyongera kutizerana hagati ye n'ibice bimwe by'ingabo hagati ye n'ingabo ze batarimo guhuza n'akana gatoya. Ibi rero bikaba bikomeje guteza ibibazo bikomeye cyane kugeza ubu biravuga ko hari abasirikare batoranyijwe mu ngabo z'u Burundi, cyane cyane mu mitwe ikorera mu duce twa Cibitoke no muri za brigade nk'iya 112 n'121 boherejwe mu butumwa bwihariye bwo kurinda Perezida Tshisekedi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo basirikare ngo babanza guhabwa amahugurwa yihariye mbere yo kujyanwa i Kinshasa, hagamijwe kubategura neza ku nshingano ziremereye zo kurinda umukuru w'igihugu. Ibi byose bije bikurikira amakuru amaze iminsi
akwirakwira agaragaza ko Perezida Tshisekedi yaba afite impungenge zigeragezwa ryo kumuhirika ku ubutegetsi cyane cyane mu gihe igihugu kiri mu bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba aho imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhangana n'ingabo za leta. Ibi byatumye bamwe mu bayobozi batangira kwibaza ku rwego rw'icyizere perezida agifitiye inzego ze z'umutekano. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 ubwo Tshisekedi yageraga ku butegetsi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kurangwa n'ibibazo bya politike birimo kutizerana hagati y'abayobozi, ibirego by'amatora atavugwaho rumwe ndetse n'umwuka mubi hagati y'ubutegetsi n'abatavuga rumwe nabwo. Mu gihe cye ku butegetsi, Tshisekedi yagiye ahura n'igitutu gikomeye gituruka ku mitwe ya politike n'ubundi bagenda bamurwanya. Igice cy'ingabo kitamushyigikiye ndetse n'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo na Ituri, ni bimwe mu bikomeje gutuma uyu mugabo yotswa aho igitutu, ndetse bikaba ari na bimwe mu birimo kumutera ubwoba bituma kanini akomeje kuryama adasinziriye. Byongeye kandi umubano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na bimwe mu bihugu by'akarere wagiye uhindagurika bikomeye cyane, aho mu bihe bitandukanye igihugu cyagiye gishaka ubufasha bw'ingabo z'amahanga zirimo n'iz'u Burundi mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Kugeza ubu ibintu bikaba bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Abasesenguzi ba politike na diplomasi baragaragaza ko kuba mukuru w'igihugu cya Kongo yaba ageze aho atakizera igice cy'ingabo ze bwite bishobora kuba ikimenyetso cy'ihungabana rikomeye mu miyoborere no mu mutekano w'igihugu. Ibi bishobora no kugira ingaruka ku mubano w'ubutegetsi n'abaturage ndetse no ku mibanire n'ibihugu byo mu karere. Ku rundi ruhande hari n'ababona ko ibi bishobora kuba ari ingamba zisanzwe zo gukaza umutekano bitewe n'ibihe bidasanzwe igihugu kirimo, aho umutekano w'abayobozi ukunze kongerwa mu gihe cy'igitutu cya politike cyangwa intambara. Nubwo aya makuru akomeje kuvugwa, ariko haragaragara ishusho y'ihungabana ry'umutekano n'icyizere gike kiri hagati y'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi n'ibice bimwe by'inzego z'umutekano ahangaha i Kinshasa. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere dukubitire ihepfo cyane muri Uvira. Kugeza ubu ibintu byongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byazambagatanye harakomeje kuvugwa ibibazo by'umutekano muke bimaze imyaka myinshi. Hiyongereyeho rero inkuru iteye inkeke ku baturage, by'umwihariko abacuruzi n'abagenzi bakoresha inzira ihuza uduce twa Kipupu muri Mibunda na Uvira. Amakuru yizewe agera ku Ibendera TV aragaragaza ko abasirikare ba FARDC bafatanyije n'ingabo z'u Burundi abashinjwa gusahura abaturage bari mu ngendo zabo, no kuvuga bari abavuye kurangura ngo barimo kubambura ibyabo. Ibi byabereye mu gace ka cyo hagati muri sekiteri ya Itombwe muri teritwari ya Mwenga, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage bo mu bwoko bw'Ababembe n'Abashi bari mu rugendo berekeza muri Uvira, basanzwe bakora ibikorwa by'ubucuruzi buciriritse babafasha kwitunga. Aba baturage bavuga ko abari bafite icyizere cy'umutekano kuko abari baherekejwe n'abasirikare agombaga kubarinda mu rugendo rwabo, ariko nk'uko ubuhamya bwatanzwe bubigaragaza ngo aba bari bashinzwe kubarinda nibo baje kubambura.
kugeza ubu rero ngo ibi byaje guhinduka hanyuma ubwo aba basirikare ngo bari babaherekeje babagabagaho igitero bakabambura ibyabo ku gahato. Amakuru arambuye agaragaza ko ibi byabereye mu gice cyo mu cyo hagati hafi benda kugira Indondo mbere gato yuko bagera mu mujyi wa Uvira, ho niko aba baturage bavuga ko batezwe igico bagasahurwa ibyabo byose birimo ibikapu bari bafite, amafaranga ndetse n'ibindi bintu by'agaciro bari bitwaje. Umwe mu baturage wahuye n'iki kibazo watanze uhamya agira ati abagenzi bavaga Kipupu berekeza muri Uvira basahuwe n'ingabo za FARDC zifatanyije n'iz'u Burundi. Ibi bikaba byabaye ahagana ku mugoroba ku munsi w'ejo tariki 20 Mata muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Ibi bikaba byongeye gukomeza impungenge ku baturage batuye muri utu duce, by'umwihariko abacuruzi bakoresha iyi nzira abagenda n'amaguru. Amakuru aturuka ngaha rero akaba avuga ko aba baturage bakomeje gutabaza nyuma yuko ubundi bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, dukomeje n'aya makuru, ni munyemerere twerekeze muri teritwari ya Masisi. Kugeza ubu ngubu twerekeje ku mirongo y'urugamba, ibintu bikaba byongeye gukomera no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru ahitwa Mitimingi. Habaye isibaniro ry'imirwano ikaze hagati ya Wazalendo na Alliance Fleuve Congo ma 23. Kugeza ubu tuvuga na agace ka Mitimingi kari muri groupement ya Ufamandu ya kabiri muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kongeye kuba isibaniro ry'imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za Alliance Fleuve Congo ma 23 n'abarwanyi ba Wazalendo fatanyije na FARDC. Ibintu byasize abaturage mu bwoba bukomeye ndetse n'ubuzima kongera guhagarara. Amakuru aturuka muri aka gace avuga ko kuva ku cyumweru tariki 19 Mata muri uyu mwaka kugeza uyu munsi imirwano yatangiye kongera gukaza umurego muri ibi bice, ariko ikaba yarushijeho gukomera cyane mu gitondo cyo ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki 20 Mata muri uyu mwaka, cyane cyane mu mudugudu wa Mitimingi, aho amasasu y'intwaro ziremereye n'izoroheje yumvikanye amasaha menshi. Nkuko societe civile muri aka gace bivuga, abarwanyi ba Wazalendo bagabye igitero cyo kwisubiza ibice byari biri kugenzurwa na Alliance Fleuve Congo ma 23 hagana saa 10 za mu gitondo ku munsi w'ejo, bashaka gusubiza inyuma aba barwanyi bari muri Mitimingi. Aya makuru avuga ko icyo gitero cyabaye nk'igisubizo ku kindi gitero cyari cyagabwe ku cyumweru kigabwe n'ubundi n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 ku bindi birindiro bya Wazalendo biherereye mu mudugudu wa Kashuka nawo uri muri groupement ya Ufamandu ya kabiri. Ibi byatumye imirwano irushaho gukaza umurego hagati y'impande zombi. Abaturage bavuga ko nyuma y'iminsi irenga 4 hari agahenge gake muri aka gace, kongera kumva urusaku rw'amasasu byabateye ihungabana rikomeye. Benshi bahise bikingirana mu ngo zabo, abandi batangira gutekereza guhunga mbere yuko ibintu birushaho kuba bibi cyane. Mu masaha y'umugoroba wo ku munsi w'ejo habonetse ituze rito, ariko abaturage bavuga ko ari ituze ry'agateganyo kuko nta muntu wizeye ko imirwano itongera kubura igihe icyo ari cyo cyose. Societe civile nayo ivuga ko aka gace kagifite umutekano muke cyane kugeza ubu. Iyi mirwano ije yongera ku kibazo gikomeye cy'abaturage bamaze guhunga ari benshi muri Masisi, aho byibuze imidugudu igera kuri 7 yamaze gusigara ubusa kubera intambara hagati ya FARDC, Wazalendo na Alliance Fleuve Congo ama 23. Abaturage benshi bakaba bahungiye muri Warikare, abandi bagahungira mu mashyamba aho abadafite ubufasha n'ubundi. Abana abagore
batwite, abasaza n'abarwayi nibo bakomeje guhura n'ingaruka zikomeye kurusha abandi, kuko ubuzima bwabo burimo kugenda bujya mu kaga gakomeye cyane. Imiti mingi na ufamandu ya kabiri n'uduce duherereye mu bice bifite akamaro kanini mu rugamba rwa Masisi, kuko biduhuza inzira nyinshi z'ingenzi hagati ya Masisi, Nyabyondo na Warikare. Ibi bituma buri ruhande rushaka kuhagenzura kugira ngo rwongereye imbaraga ku rugamba, urundi narwo rugashaka kuyisubiza. Tugarutse kuri ya midugudu rero igera kuri 7 narimaze kukubwira, nubundi aha muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, abaturage bo bahunze ku bwinshi inyuma y'iyi mirwano ikaze nubundi yabereye angaha. Amakuru aturuka muri aka gace aravuga ko nibura imidugudu 7 yamaze gusigara ubusa, abaturage bose bagahunga kubera ubwoba bw'amasasu n'intambara idahagarara. Iyi midugudu iri mu bice bya Katoyi, aho umutekano ukomeje kuzamba umunsi ku wundi, nkuko societe civile yo muri Masisi bivuga ngo kuva ku itariki 27 Werurwe muri uyu mwaka, abaturage bo mu bice bitandukanye barimo guhunga, cyane cyane mu bice bya Ufamandu na Nyabyondo nkuko nari imbigarutseho haruguru. Mu minsi ishize rero Wazalendo bari bamaze gufata uduce twa Kasenyi, Cugi na Kinigi mbere yo gukomeza aberekeza mu bindi bice bya Runigi, Kabara, Kiruri na Kanyaru, hafi y'agace k'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro Karubaya hafatwa nk'ingenzi cyane mu rugamba. Iyi midugudu rero bikaba bivugwa ko abantu benshi bakomeje guhunga abahunga iyi mirwano. Reka tukiraha muri Masisi nkubwire ko inzu zirenga 10 zose zatwitswe ni mu gace kitwa Indurumo, abaturage bahungiye mu bihuru. Kugeza ubu ubwoba n'ihungabana byongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Abaturage bo muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Abaturage bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane nyuma yuko abagabo bitwaje intwaro bagabye igitero gikomeye mu mudugudu wa Ndurumo, abagatwika inzu zirenga 10 ndetse bagateza abaturage guhunga ku bwinshi. Ibi bibaye mu gihe ahangaha komeje kuba ibibazo bikomeye cyane. Amakuru aravuga yuko ibi byatangiye cyangwa se byasembuwe mu gitondo cyo ku cyumweru tariki 19 Mata muri uyu mwaka, tangirira mu mudugudu wa Ndurumo uherereye hafi ya Rukwetiri muri grupama ya Bashari Mokoto. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko abagabye iki gitero ari abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bahanganiye na Wazalendo muri ibi bice. Kugeza ubu rero ibintu bikaba bikomeje kuba gica. Kugeza ubu ahangaha abaturage bavuga ko bamaze kuhunga ari benshi, ndetse bakaba n'ubundi bikomeje kugezana anubu. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere dukubite tubangura twerekeze muri teritwari ya Warikare. Muri teritwari ya Warikare ibintu byifashe gute? Naho reka twerekeze iyo mikrofone turebere hamwe uko ibintu byifashe. Igisirikare cya leta ya Congo FARDC na Wazalendo barasanye ahitwa Imutungo, abaturage bugarijwe n'ubwoba bwinshi. Agace ka Mutungo umurwa mukuru wa grupama Ihara muri teritwari ya Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru habaye n'ubundi imirwano ikomeye, akaba ari imirwano yongeye kubura kuva kuri uyu wa mbere tariki 20 Mata muri uyu mwaka, nyuma yuko hagati ya FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo bongeye
guhangana bikomeye cyane. Kugeza ubu amakuru aturuka muri aka gace aravuga ko ibi byatangiye nyuma yo kutumvikana kwabaye hagati y'impande zombi, ariko kugeza ubu impamvu nyamukuru yateye amakimbirane ntiramenyekana neza. icyari ugushyamirana gusanzwe rero cyaje guhinduka imirwano y'amasasu, ibintu byateye ubwoba bukomeye mu baturage. Abaturage bavuga ko urusaku rw'imbunda rwahise rutera igihunga mu isoko no mu ngo zituwe n'abaturage. Abantu benshi bagahita bahunga, abandi bakikingirana mu ngo zabo, abandi bakerekeza mu bihuru. Raporo y'agateganyo ikaba igaragaza ko abantu babiri bo mu bagabo bitwaje intwaro bakomerekeye muri iyo mirwano, nubwo ataramenyekana neza uruhande bakomokamo cyangwa uko ubuzima bwabo buhagaze kugeza ubu ngubu. Umuyobozi wa grupoma Ihana witwa Mwami Kitwana Nguru Ubuhini wa kane yemeje amakuru avuga ko nubwo ku mugoroba wo ku munsi w'ejo habonetse ituze rito, ariko abaturage ngo bakomeje guhangayika no kubaho mu bwoba bukomeye. Tukiri hano muri teritwari ya Walikale, ni munyemerere mbabwire ko FARDC na Wazalendo bongeye kurasana na Alliance Fleuve Congo 23 n'ibintu byabereye ahitwa Iruwora na Minjenje. Imirwano ikaze yongeye kubura muri teritwari ya Walikale mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, aho abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bongeye guhangana n'abarwanyi ba FARDC bafatanyije na Wazalendo mu bice bya Ruwora na Minjenje, ariko kugeza ubu ibintu bikaba byaje gukomera cyane. Aya makuru aravuga ko n'ubundi aba bongeye guhanganira muri grupoma ya Kisimba, aho abaturage bavuga ko humvikanye amasasu y'intwaro ziremereye n'izoroheje kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere twerekeze mu gihugu cya Kenya. Mbabwire ko kugeza ubu mu gihugu cya Kenya bajyamiye amajanja ku rwego rukomeye cyane. Kugeza ubu tuvugana, polisi ya Kenya yabyukiye mu bice bitandukanye by'imijyi ya Mombasa na Nairobi, ikaba yiteguye guhosha imyigaragambyo yateguwe n'abatishimiye izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli muri iki gihugu. Urwego rushinzwe kugenzura ingufu n'ibikomoka kuri peteroli muri Kenya ku wa 14 Mata rwatangaje ko ibiciro bishya aho essence yazamutseho 16.1%, naho mazutu ikazamukaho 24.2%. Mazutu yiyongereyeho amashiringi ya Kenya 40 mu gihe essence yiyongereyeho amashiringi 28 bitarigeze bibaho mu bihe byashize. Ibi biciro byateje impagarara ku buryo hahise hatangira gutegurwa imyigaragambyo yo kubyamagana. Yari iteganyijwe kuba kuri uyu munsi tariki 21 Mata muri uyu mwaka, ikaba igomba guhagarika ibikorwa byo mu mijyi ya Mombasa na Nairobi. NTV Kenya yatangaje ko nta bimenyetso by'imyigaragambyo byagaragaye mu gace k'ubucuruzi ka Nairobi, ariko hakaba hari ngo abapolisi benshi bambaye imyambaro bifashisha bahangana n'abigaragambya, harimo ingofero bafite kandi ngo n'inkoni, bambaye na za kasike zibarinda gukomeretswa n'ibyo bashobora guterwa. Abanyakenya basaba ko hakurwaho amahoro ku bikomoka kuri peteroli, gukuraho umusoro ku nyongera agaciro kuri essence. Perezida Ruto yari yahawe iminsi 7 yo kuba yakemuye iki kibazo kugeza na uyu munsi. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbabwire ko twerekeje ku musozo w'aya makuru. Rero mwese mwayakurikiye kuva atangiye kugeza ubu twerekeje ku musozo, ndabashimiye. Hanyuma mukomeze kugira umunsi mwiza, mwirirweho. Abari mu kazi muhaye muronke, gahunda za Ibendera TV ndazo zirakomeza.